kultura smrti postoji kod svih naroda, što su stariji, što su razvijeniji, što ima više pisanih tragova, o tome se više zna. Romska kultura smrti vrlo malo se razlikuje od kulture smrti okružujućih naroda. Ima neke svoje karakteristike, ali konačno te iste karakteristike imaju i drugi narodi. Specifičnost kulta smrti je u tome što se primjera radi pokojnikovo ime retko pominje ili se uopšte ne pominje. Posle se pitamo zašto se zaboravljaju. Ne, nije to namerno zaboravljanje, nego je to iz tog razloga. Pre nego što umre pokojnik, kod Roma je vrlo važno da ga svi njegovi iz porodice, iz komšiluka i prijatelji obavezno posete. Možda je to ono verovanje da bi dobili oproštenje, a možda i nije, jer ja mislim da nije i da je to jedan stari, prastari romski običaj da čovek koji hoće da ode na onaj svet želi da poslednji put vidi sve svoje sebi drage. Jedna od karakteristika tradicionalno romskih jeste veliko pridavanje pažnje amanetu. Na to smo nailazili i kod Srba, da se vrlo često poštuje posljednja želja pokojnika. Ali ne piše se toliko o tome, a naročito se ne pridaje značaj koliko kod Roma. Imali smo priliku da nam pričaju Romi o najčudnijim željama koje su pokojnici ostavili, ali do kojih se vrlo drži. Gotovo da se bespogovorno prihvataju i sprovode u stvarnosti. Od čudnih, na primjer, da se peva i igra na sahrani, do toga da se nešto uradi u porodici, ostavi neki komad, neki sat ili neki komad oružja ili nešto drugo, da se prenese konkretno na nekoga. Dakle, da neko nasledi neki, da kažem, materijalni objekat, do čudnih obaveza da se neko poštuje, čuva, pazi, neguje, bez obzira da kad čak i izlazi iz domena porodice. Dakle, amanet kao vrlo važna karakteristika koja prati Rome. Ima jedan običaj koji kod Srba ne postoji, a to je da se mrtvac ispreća muzikom. Od izlaska iz kuće u nekim sredinama romskim svira muzika, sviraju mu stvari koje je on voleo. U nekih pak sredinama, neposredno prilikom sahrane, neko kome je on rekao ili ona rekla da mu otpeva poslednju pesmu i poslednju želju ispred otvorenog groba peva. To je znalo da bude jako mučnih scena, padanje u nesvest i povređivanje i tako dalje, ali se i dan danas održava taj običaj i ja sam ga video na desetine puta. Vrlo često smo nalazili na situaciju da Romi, kad se završe svi pogrebni običaji, okreću leđa i odlaze sa groblja ne osvrćući se, a vrlo često brzim korakom, pa čak i trkom. Kad smo pitali ljude zašto to rade, oni su govorili da to vrlo često rade zato što su im to tako rekli njihovi stari, bez racionalnog objašnjenja. Dakle, to je jedna karakteristika koja je, na primjer, iz domena romske kulture smrti, primetili smo je samo kod Roma, ne i kod okružujućih naroda.